Hello, so pite ho na bon vin jan pha tun ha video chamcha kalung ge hin sing ting abula panin a chei chan ani ngai utin ngai chai lo hela kim balai chan ingai wa ko mani boji ting la asu sa be he la hi ji in ai thele lung se ten abula pat a chei chan ani ngai pi dingin ka hin tim win na he tu nya ka in sei nom chui hele tu lai social media hi aman dan mo mo e thim ta po ben YouTube lin ta min thang ta kisan jong hi na la hin a chawei ta bong in om thim ta in aji chu pasal hoin lang official hian lang koi hi jong le social media YouTube video hong ki sim zo si hi le pan na be se na GMFDI nu chin khlot amalim ita lo la hin hi thei ta lo ham ti hi ka sei ro no me na he aji chu mi min thang ta khat jong ga sei dinga chu tu la ya viral mama mon zo yong hi na le army official khat jong hin nam pia na kin pi thei ta lam kai khat na hung ki tung do thei de ham hung hi thei de ham pan an la da ham tia mi pin ani ke vet la ya hi na le hin YouTube ain si min YouTube ma mi interview bol ho se vet la ki sun pi ma ji hen ai he wang tu la nga hi vet ni vet na le hin interview bol no khoi bana la ha focus GMFDI ya thilhabu ho chan ho po ha se hi cho hi se ya apachum ding nam pi sunga pon na hi ji a chu akana di ong he ka hepon tu la ya he mai bana la YouTube Facebook social media koi yong la content hin sim zo si hi bana la hin thumbnail ai lo la topic ngai la GMFDI versus ai hi jing na hi ji a he i la la GMFDI khu mi atam zon ke pom lo hi mi atam zon pathin thu bible hi ke pom hi ji asu ai thaya lehin ipom lo na mun ho hi isei jing wa hi ma kan de poi na he ji as ai thaya le nga taw hi te ti ka sei ro no men adi sena evangelist sun neu yong hi va na le ama chana la he evangelist ka nin hagaw mang thai ho hu do ding le pathin angan si le si na hagaw mang thai ho hu do ding mission na dia hin khumang ai hin GMFDI thilabu nu chin khulam thil leng nu ti ho asai sei ko di ga sapon aji chu pathin ha cha na tong khat na hiya le nu chin khulam hin rubat abu thi na ti pa ho yong khoi thaya le am hol ha ga hu do dinga ho pathin ngan si evangelist hi ben na hi ben hi ji a so gala panga social media YouTube ma zat saya adi na na phat nai betam pi saya hi akan ding ka hepon pathin in ingen si dung ju ya no ho anadam mo thirhavom ho chiwin lang Jesus Christa minin ganoro avin lang hi si na vai ho gadam sa ben ati Matthew lang khona sen pathin le khabwa chi vet na la hi cho hi le si na evangelist ho pastor ho to de hi ai thaya la chun GMFDI khu thilabu ho umna mo heta i phat chit wa jong la chun jiu hitin Jesus Christa mina thila ho chu no do ba imi sa ho isu pio ho hu hing na nei the ba Bible hin ta san na ding wa iti panela de ham ti jo he lunggel ngai tu le han ti hi ka de aji chu YouTube ma thu ki sai hi mi tam pian angai chai la ki chai ying ta bong khan azui lo mi tam pi hin thudi thu pha ke sayong la hin tàu khoma Bible sim khoma ke holim khoma tàu khom tabong to akibong ji pon aji chu media hi pha le hen min angai na hi nep ji hi ji a chu kai de sa danin GMFDI nu chin khulam hin aki khom ho zo si khu thirata san hi a hi ta jong le chiu hitin Bible to ke thuin adi lo na pathin to ke thu tin taw na to ke thu tin ahin dal hawa Bible thu sei zo hi ahin ta san dinga hi iti panila zo wa pha ham ti zo he ka sei ro no me he aji chu to hi im chanu hi iwa na le hen YouTube ma hi khanin content an sim la GMFDI ahin dem ding na ahin GMFDI ki khoma khu ai pau khat khoma ma hi ben GMF khanon ahin jacket phala chun ahin le dam kit deu hi chi social media gal pi tabang su do hen hi ji a chu Jesus Christa mina ki ngai lut na pakai su ti sana thakhat la ta sa khat hi no hi hung ki gam tha ji hi ya choi thela social media ho a ikidon thin minin social media ki dem ho hinga taute ta tip na kan nei isei khirum la ki ngai da mo hi te o so pi te ho